Oke, action. Siap benar. Pusing apa mana? Ieu teh mina kaca kamari-kamari mah. Kudu sadar diri. Insyaallah. Coba iya. Ya, urang teh nyara Cipuro. Ieu memang melikeun obat getol, ngirim bubur getol, ngajak ngeudahan si kice ge. Anu ngubaran aya, teh abi teh kieu. Cepat teh. Ieu guru sambal selong, mama ngawe-a nya da bisa udang. Boro-boro bisa. Pemirsa, inilah make up pertama Yang merendah di salon laki-laki Dirubah jadi cewek. akan dirubah jadi opor ya, Seperti Aluhur nih, Krisdayanti ya. monggo ulah kesiga ieu teh. pan aya mah urang teu bisa sare jadi wayang. Kenapa ceri? Bapak-bapak blog juga hordeng. Hordeng kan. Atuh kan aya. Hordeng. Tapi tuh tinggal wayang. Jadi boga duit urang. Aduh. Insyaallah. Ieu buka oke. Da dikunci tapi ditilepkeun jadi ngepel. Dari bawahnya. Sanggul, we da sanggul di ditu. Panjang bisa gitu. Are eta aya siger teh, siger. Cindungan. Oh bener. Pakai siger. Nah, biar tirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan awal gelis-gelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ay nama lain. Sepuh-sepuh orang sadayanan kene sadayana mah Jadi cutrai irung oge. Sedangkan di permata ngajai pensil kan gitu. Ulah cutrai irung teh beli cutrai aing mah. Sahabat maksa dan orang selesai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kumaha saha? Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Aduh, gaya ditilus-tilusin. Susut Kalonyong. Negara Robi Pemaksudaan permasalahan di pelayanan pulau Bururang. Mudah-mudahan di longsong ke diambil ke lebih ke panca bahaya balai Bururang sedena balai lahir balai batin sehingga rasa Allah subhanahu wa ta'ala dan murah-murah Anda ucung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak usah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Musiknya pakai musik ya.
Masih senam kamari. Ada Puspan kamari ulin. Nah, iya teh kan dulu ya na, iya kan nyirong ge. Kayak ieu teh ieu mah. Orang sadunya. Asal Islam we ge pun abi abi bicara lo enggak. Abi ge dulu batu di bawah serangan hesek kan. على سيدنا محمد الذي تنهل بالقلب ونخرج بالقربة الله برحمته وننعم بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل Ada model mama di sekolah emang sekolah mah kurang sareta. Mesti hayang sakewe. على سيدنا محمد الذي تنهل بالقلب ونخرج warna merah bata. في الحوائج Kuning. وتنال بها Soalnya kulitnya gelap. Kulitnya gelap. وعلى آله وصحبه في كل لمحة Pakai konseler. Tuh, umur seberapa tuh تقربنا بها حج بيتك الحرام senak وزيارة بنبيك عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة وخلوق المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون كل داء وأدوي شفاء ونفع من كل مرض وبلاء ونصرا على الجميع علي يا رسول الله أنت عمدتنا فأجزنا في ستتنا sambil makhluk yang anu peryogi kanggo naik ke PH lagi eta aja ya tanda Betul buat serangan ibu tidak sekali air alkali saya kanggo Elina nu urang nu duyung aya buang toksin gimana pada kurang enak PH gitu sebelum sama ngopi anak sama sing sabun PH teh kesalahan 10 air dulu. Ya sering ngomong enggak. Anu biasa di dekat ya gratis berarti 2 tes bulu metongna eueuh. jadi air RO air alkali ompong upami nu peryogi ya sing mau Air dua antara pinggir اللهم صل وسلم وبارك عليه طلع بدر
biar viral. Jadi mah halisna handapnya. Dia jadi anak dituduh. Seperti wanita bisa. Jadi tunduk. Halisna da handap. Para iya kok Cina. Hah? Salawat. اللهم صل على سيدنا رسول الله اجمعين امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله يوم ما يستجيب الشفاعه ويرجو رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى اصحابه النبي القوي اجعلنا من خير امتي وسنة بذير حرمتي وسنة غدا بسنتي واستعمل ألسنة بمجد ونصرة وعهد متمسكا بسنتي وطاعتي وامن على حبي وجماعتي. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها
وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها ورحمنا يوم يشمل الملك ملائكتها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا غافلين عنك ولا عن قدرسنا اللهم اهدنا في مجلس هذا أهلا إلى غسل مع التوبة قضوبة وستر المغفرة عيوبة اللهم إنه كان معنا بسنة المالية بخير من العمر وقضى عنه وسيلة بها ولا تحرم من ثوابها بسعد وفضلها اللهم ارحمنا سعد سعد القبور واقضي عن صالحين وسنا وعن الدبور اللهم اجعل الذاكرين والشاكرين واليوم القلب الذاكرين واحينا بالمشغول وانت توفيت وتوفنا غير مفتونين ولا محدود مخينا من قبل خير اجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعل فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل رسولك وشفيع رسولنا يوم القيامة مقام محمود رفيعا اللهم اسلم حال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لنا نمر أبدا وسنة وأيضا اللهم اغفر لنا ولأولنا والوالدين والمشركين والمغفور علينا وهذا خير بهذه ساعة إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات Kita ah. Ya Allah. Asik Dewi. Seri om. Seri kah? Cing seri ya? Seri. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Betul karena perhadasannya karena ibu-ibu apa-apa kegiatan bisnis apa yang apa atur nuhun karena perhadasan mudah-mudahan saya nanti Subhanahu wa taala atur kurang sasaran tutup wantis kurang ayeuna kudu akif para habis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya kan gede jadi bisa meningkatkan takwa kepada Tuhan bisa dipulihkan. Acara sekarang selesai sudah dari awal sampai akhir. Berhadapan belum jalan. Maka kita tutup dengan perasaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fil qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju ya. Pengantin 2 jam makanya kita Dapat. kan latihan teh aja nanti si Muhammad ya. Udah mau hampusan enggak sebagai hampusan Nah, rada kan hidung, bukan kertas, itu kaki ambil. Jadi pas kita geno sebelah anak itu tah, posisinya.
tadi. Jurung ngadap. Seri senyum. Ceri. Nah. Tadi mah kencok teuing. Bukan itu. Aduh, Dede. Lagi hapus. Ngegam. Enggak. Enggak aya naon. Ente, Bukan ngahapusan wae. ente. Pamika Sumedang amang teh. Amang pamika Sumedang. Kan, rada-rada dia senyum dari kos tadi, Om. Senyum. Senyum dari kos tadi. Nah, Mohon mangga. pas Orang joget anjing di dia. di bawah mata. Terus aja. Mangga. Jika doger tuh geus tamu da. Senyum. Iya, Oke. Dan kelihatan. hari beres saya ada bu. Hah? Si lewas. Can dibantu. Mantap sekali. Seperti Glay Depok. Jadi miss namanya. Miss Lut. Punya kenyang dandanan gitu kan. Yuk. Nah, jadi si ngalih oke mah. Ya, tinggal ke daerah deh, kalau ada semua kayu itu kita jadi kia aduh, ayo bahaya. Cocok. Udin buka baju mana Udin? Pakai kolor Udin. Pak. Udin. Dia kan hajat Udin. Kala rek di lipstiknya kudu Dede. Satu tadi ke kamera na ngomong. Dengan aku kudu cair aing masih asup. Cair. Tenang. Ada kepilih aku Pak Igun. Sini. Darat. Itu di Oh, glow coba pemasihan di Tina produk. Pahit LT Pro. LT Pro bukan. Iya, ya. Bagus. LT Pro mah di atas makeover. Di atas Coba teh, lipstick latulit iya. Kan si tetangga abi teh setengah. Jadi jarang disentuh sama suaminya. Jadi nggak dicelek. Berarti mandi acan gosok gigi hayang didandanan dilalila dioloan eta. Ecuk mah amanah sampai ke sawah. Kan amun cerita emang teh lah kunaon. Atuh mah salah kita jarang disentuh. Oh mewek dikacau dikit. Jadi efek itu stres. Harunya. Makanya gue gak udah. Aku jarang disentuh sama pansat truk sebelah. Itu ya kan pakai plasmisnya bagus. Pantun ngambil kerudung. Cobi, sedap. Sejik neng. Diam. aing di kieu. Diam duduk di situ. Sigerak. Jontor. Ngentiu. Kuat gancing. Beng, Om. Rada kemong kemong. kan. Ini mah. Dia gerak. Beng, geser. Ngeruksak atuh. Geser dikit ke sana teh. Duduknya teh. Beng, Nah, pas. Beng. Geser dikit ke sana. Anjing si Udin. Beng, geser. Aneh dari kanan gitu Udin. Dia glow nebelah dia kurang ya nebelah dia glow ngetain 6 glow.
Siga panganten si Udin. Tuh foto ongko. Jam-jam. Aduh, ayo kayak jadi makan YouTuber teh lah. Saya kenyang banget. Lamparan si Kali itu di Udin. Baratu 2. Nah, si gua baturan eteh tuh ibu. Itu sih. Sini lah, mak tuh. Kamu kamu Cek mangabol ka dia cenah Din hayang ningali Din. Ambung. Gelis anjir. Juga bisa Lain sabian. pada si Dede si kawin di siga bupuas ya. Di berang seperti disiksa ini. Petas. Bisa ambian ya. Langsung asupkan. Kamu. sak. Serius tuh. Ide banget. Iya, aduh meja. Seri. Mau Kalau malam begini, kalau siang begono. Bentar nanga. Tinggal gigi dari situ. Iya lah. Kumaha tuh? Sok-sok manis. Enggak. Sepahit atuh. Iya ayo. Bagus. Iwan. Gus. Duduk. Sok. Duduk. Kupluk. Ada yang minggir sedikit sana. Kela trik naon ini. Wawancara lah. So imut ya. Ibu. Saran saya. Adi Dewi nama Cici. Cantik. Cici. Ini kok bisa seperti ini? Ini mau kemana Cici? Satu, dua. Mangkal. Oh semoga begini. Begitu. Gini. Shopping. Jangan sedih. Cie, beda mau mamingan. Tadi kan Itu nanu luas, iya nu anu. pemirsa YouTube Kita channel itu kumisan itu berlihan. channel GTV. Ini hasil makeover. Makeover apa namanya? Ya, coba. Makeover. Dan Tinggal tahan. Gitu mau ada yang tahan. dari salon Wandi Salon. Tadi jelas ya bagaimana sebelum di make up Pak Odeng ini sampai menjadi Neng Ici. Ternyata 360% derajat. 360 derajat. Ini baca sukses. Baca sukses. Mirip sekali wajah perempuan Honori. dan sangat menarik sekali. Berapa bulan? 8 bulan. Biasanya tuh dibantu lu. Ternyata berhasil. Bantu sukses guys. Mami ya? Apa? Namanya Mami? Miss Ita. Miss Ita Talita. Meet no. Not. Made up. Berhasil merubah lukis wajah laki-laki tulen seperti Odeng sekarang Seperti tukang ulen. wanita. Ya. Cantik sekali. Sangat cantik sekali.
besok kalau bisa manggung Alfira Aing hayang teuing aing. mungkin yang sangat banyak, Menang pokoknya we. pasti banyak. Ini mah buat malam Udah, aja. iya, baik ya sudah bagusnya. Iya, Codah. Jadi harus membuat Senyum sesuatu- dikit, codah. Gaya drummernya juga perempuan. membuat sesuatu yang beda dari yang lain. Drummer seperti dan seperti ini. Boleh pakai ini aja. Di hijab. Pakai hijab. Ya. Teh, Itu semua. itu sekarang. Wawancara sekarang. Dia. Ternyata yang ngerias Pak Odeng sedang sariawan, jadi tidak mau diwawancara pemirsa. Bagaimana bisa berhasil seperti ini? Punya talenta ngerias. Lambaikan Karena tangan ke masih, depan. Anda tidak usia kuat. muda. Kamu teh berapa tahun sih? Anda 12 tahun? Ah, sesana meren. 21. 21 tahun. 20 dong. 30 tahun bisa lebih wah. Jadi Saya nenek. sudah wah. Ya. Nanti bisa make up Dayanti atau siapa. Atau Neng Ojot. Di sini ada celon wae aing lieu. Pak Odeng, makasih. Selamat ke pengajian. Ih, gila. Iya. Sangka anjing.